Di nggih. Heng wilaheng sekarang bawono langkung. Dan kita akan mencoba keunikan yang berada di sini, teman-teman. Kemarin ini rumah ya, teman-teman ya. Ya, kalian bisa melihat ya, keunikan. Enggak, Pak. Ada di tengah hutan. Dan kita bisa melihat, oh, oke, ini berada di tengah hutan ini ya, teman-teman. Ada ini, teman-teman ya. Kita bisa melihat, dan di sana itu masih ada tuh, rupanya ada apa itu, teman ya, di situ ya, teman ya. Di situ rupanya ada sungai ya, teman-teman ya. Ada sungai, teman-teman. Kita bisa mengeceknya, teman-teman ya. Check this out. Oh, tidak ya, teman-teman ya. Oh, tidak, itu hanya jalan, teman-teman ya. Mungkin di sini ada banjir dulu ya, teman-teman ya, untuk dilalui oleh dulu air ya, teman-teman ya. Dan kita akan mencoba ke sana, teman-teman. Jalanannya seperti ini ya, teman-teman ya. Sangat-sangat belum dibangun ya, teman-teman ya. Tah niki Pak, dajeng jalan-jalan nilai tanduran kula, tandurane Bapak Rian Jeruk nggih. Sing sapa? Kula sing barep, Pak. Sing Irul. Sama sing Irul. Anak Mas Roni. Dek Roni. Nggih, nggih. Nggih. Lah sing putih, Pak? Oh, sing nganu tebako, walah, rasun nilai. Meom tebako niku, Pak. Sak lembare pinten sakniki, Pak? Apa ini? Mat ya. Mat lho, matos pun dhuwur, Pak, sakniki yo. Tahun wingi 8 tahun wingi. Tahun wingi 800. Walah, tekan 800. Kula rene nggih pernah, Pak, nglothoki debok niku. Tapi pas posisi rega 300. Saya 500. Sakniki 500. Kula rene nggih pernah adol pinten nggih? Nganu 100 lembar niku, Pak. Damel iseng-iseng niku. Lembar 300 wis 30. Nggih. Iya. Dan ini gadene sinten? Iki ngono. Kan Gus
Bos itu apa ya? Kang Diladi gitu. Oh, Kang Diladi. Oh. Nak Ini saya bagian sing apa kan iki sing ki ya? Agus ya. Sing Oh. Agus. mau nek Mas Agus nih. Hmm. Dalam mboten wau kula kan nganu Bude, apa jenenge nilai jeruke bapak niku. Aku Nggih, tak dalem mlaku-mlaku niku wah. Timbane teng griya prai kerja kan. Tanggal abang. Yo ngono Mas. Aneh aneh, meneng-meneng nyolong mbek wong tua kerja. Nah Mas Roni nggih. Nggih. Sarah. Nggih, Bude. Ngaretke napa, Bude? Anu wedhus Mas. Oh. Tilawat iki. Asin tilawat. Kok tilawat? Apa jenenge? Sut. Oh, besot. Oh, alah. Oh, nggih, Pak. Nggih, santos-santos. Sarwa kok Mas. Dalem? Pun sarwa. Oh, berawo. Ini sing ngepek kadang mangan. Oh, nggih. Lah niki kok landung-landung men nggih, Bude. Nggih. Bidange. Nek kok mboten nganu nggih, Bude, mboten nama jenenge mboten payu nggih. Payu nurut Oh, payu. biasane Mas. Oh. Yen tapi sana anu nan jauh sing ngenten ki tekan 1 tek Wih. 200 nih saiki ora. Saniki mboten nggih. Ning Bantul piro ya? Pinten? Wol. Pisanan nggih. Nggih riyen-riyene nggih, Bude. Amat ya Mas. Yo Nggih. belek yo payu rojo. Payu rasu nggih, Bude. Kalih tawi nggih. Ya tapi rojo. Nggih. Kok sampe undang kok Cina. Kok Cina? Ini kan wong prosesi ya Mas. Nggih. Mereka ngaran gedang kok goreng. Oh, Pak Gore. Mas kerja ndi saya Mas? Kula teng pabrik, Bude. Mas kok ora jenak ah. Nggih. Iki Mas harus besok Mbak. Oh, Beher. Oh, nggih. Bulan terus. Oh, keguguran, Bude. Masya Allah. Oh, alah. Nggih. Kula tak mriko rem, Bude. Nggih. Lampah-melampah.